kwasomura mogu chairman wa sero abebembezi ba Mbarara district aba babembirwe chairman LC5 Didas Tabaro nibo bahika mukoro go kutongoza mizaga mu district ya Mbarara yona nyina masiko ngo gifacilite yitwaza afiteka aha neza kurebera rwaki owito rubindi tukatunga mizi ga rwecunda rero abantu bakurira ngo ibintu ne byabushe babiyete ibintu bya government buri umwaberagaho konga kugahereze kuturema abanyarubindi parliament yagira ngo yagakwasa aba national water ngubija futeka homita uraze futahashashu rwe twahorire obsas tukamanya ngo bwira tukaba twasere ikintu cy'urungi twine gold yite twagerekora twenda kubamanyisa ngo itwe Mbarara district ekigenderwa kikuru ti omizi na ngendo ninga bakafuterera karuka mane icyo tureba ekibeke cyo kukereye kwetaga amizi nikiha tubantu twaga okurugerara mucunguzi Joseph orukukurebya miza bwa Mbarara district project ya mizaga neza kutimba zana ikondo mwenda omumagombora 5 gonka omu district yone ya Mbarara agara mu Rwanyamahembe Kashale Rubaya Bubare hamwe na Rubindi ezo kumara ho miliyoni 2 mu sente za Uganda kandi mu mugunguza kurangukorwa company bakweta ngo ni KLR Uganda Limited none kushaba ngo abebembezi barebeke abantu aba batimba mizi kandi bagakika bihayabo genye n'amarunji agarukukira twamutima twagakira kandi tuzagarinda tugashemerirwa mu munonga tuzagayonja tugarinde ahabwa TV West and Evans Taremwa Kashari Mbarara.